When we do, we understand. When we see, we remember. But when we hear, we forget. Uri kure chibina hechiri kugitabe byo mu ihanga ryona hecha Uganda National Students Association shira inembabazi ahigira abashomesa kugumana bafayo kwera beji omukujumbura entaranta zabo ngo mashomero na mnongo mbana bato kugira ebagambaho abo kwaniza shapinga abebembezi banyencha kare abo kako kwemera wa debating ninga shwa hakana nabandi bagenzi babo tunga confidence umanya kugamba betu bo nano mukana hana so bigambe bigira cyo wihamugira message yiwatwara toguma nkokori waza on debate says ninyenda kweta kwiga buri muntu weno ryo kwana mnonga bashomesa ba patrons ba unsa coordinators okugumana batam amano mnonga on debate says on public speech competitions kureba ngabana cyokumanza ne creating a whole social capital nko kwenshomesensia herukereza bejo mugisha kujumbura entaranta zabo habarukure kigombe cyabeji omwihanga batire mu bwire okurwanirira bejaba okumanye bikufa mu ihanga kandi bakega no kubigambaho nko kutayewa Jonathan arukushobora ikiryaha n'iki bantu bagambaho theme yerizo banyinga shumutwe bwa discussion yeriyaha no mugasho gwabeji mu governance no webembeze bwihanga umugasho gwabeji mu governance yihanga niki tumanya umugasho gwa debates nkezi ebimbe biyorere abebembeza bitwine erizoba on parliament ba ministers abitwine barabiro musomero nkaga kandi ezi debate nkezi zo ziborere zo zibaretere baba sharp ningashi akubana bikwegeso kugamba bikugesa no gukora research kumanya ngo no gamba kinte cyo kumanyaho nko mwebembezi w'abantu mukuru w'ishomero rya Kazo Modern High School hashoborire nkoko bwahati barukerezo mu gishabeji bakajumbure biconco byabo barukugendera hanshomesensia ebyo ombugufu ni nayo n'imyuga itukushomesa na munongo muri curriculum yituresere erukuhereza abana chance yo kwiga okuba kwasagamba mu bantu uko kutukora ba member ba parliament ko kuzo mu parliament bakagamba nshonga zitari zimwe nazo omushugansa wa unsa omurkazo Dennis Tumuramye hashoborire nko kwabeji barukwerwa cyango omumpakezi ahawo kubanho harukuruga bebembezi banyensia kubanza nkerizo batwasibya abana bari mu mpakazo kugamba izo bakweta debate poetry na public speaking kandi ebintebe nibahanga umunonga mwose mureba abamo babifuniremo abo hati twine ba members ba parliament bari yahansi y'imyaka 20 actually hansi y'imyaka 30 twaragizereho ba members ba parliament omo abira ari hansi y'imyaka 20 ikintu kiba kiri ikintu cyangwa umunonga namwe ninjumirira abazeire na namashomero agataru kujumbira abantu bintu byo kugambe buhireho umupira uyireho za volleyball na nebindi sports na no kuzina ikintu ecyo kibaru kweta okugamba n'ikintu cyangwa umunonga aho kwa bingi bakifuniremo kandi abeje nabo bashoborire nko kwempakeze zitarukoma aha ngo koreka nizibahwera no kumanya hebe batakamanyire kine kitulu kukora nyencha kitole kitwiguraho muhanda ninga kituhecerereza cyo kugenda tukafunerira kali nambere turabantu baliza buri yo mwena kahura atalkwikara ntwetinira kwitaniye tukadebatinga tikili cyo kufa agadebatinga tagaruka masomero gaitunango abantu bakuturora ninga obutwikara ntwengejinga mbantu ntumanyangana n'abantu kituyambaho muno businga confidence yitu ahewe amashomera gasengere hagara mu Kazo Secondary School Buremba Secondary School Pal High School negija kwetabo mu mpaka hezorire ngo rwihanga gasha kwa Sima Naume ho muri Kazo ahabwa Tayari West